thir tu te in zawain chibai le vekule tunlai hian China rama chuan thil pakhat boipui haneya chu chikungunya virus hi ani e virus hi thosi in anti dar ania thosi wang hian tuna hian boina na satak a thleng mek ani thosi te hian mun sang tuna hian he virus hi an pudara virus kai hi an tam chho tan khup maya kar thum chung lekin mi sang rukin an kai man ani he wang hian thunei tu lam te chuan thei top chuin ma an la chho mek zela he virus hi ti rem ngei tumin thei top an chu mek ani kan sia thawangin covid-19 hun lai po khan China hian kong sangin virus ti re nan malak na haneya relo de chungin damdo in po an sa zo man ani kha chuwangin tuna hian an malak na thar hian chikungunya virus leng mek hi ati top thei nge an be se ani chuan engtiangin nge malak na an nei tuna hian kan bi chiang don ani malak na sang hi soitur hatam khop maya ama sabera chuan Guangzhou Wolbalki Biotech Company Limited Facility chuan tuna hian thosi pa chi thla theilo chu Maktaduai nga kartinin siam chu tumin man la meka he hianin tuna virus leng mek hi ati top thei nge an be se ani company website in August ni sompali kumsan hi somni panga atarlandanin thosi pa te chuan Wolbalchi an kap lut ni in an soya hi mosquito factoria boipui vek ani ti chuan heng thosi pa te hian thosi nu te chu an polin tui chu an siam hlotling thei talova hi chan chu cytoplasmic incompatibility an ti wang hi ania hianin tui keu tur chu ati cheta vek thin ani Wolbalki hi thosi nuwa te chuan lutin Wolbalchi strain hianin colony azuk siamta chu chuanin engkim chu ati cheta ani thosi pa tam tak te hi tuna hian hun sanga chhuah turin malakna an kalpui mek bok thosi nu te hian an dam hun chung hian tumhni chau no an pai theya thosi pa chi thla theilo te hian an pol ani vai chuan malam huna tuian nei tur zong te po ahong dona ti chuanin virus leng mek po hi ti topin om thei pha nge an be sei bok ani tuna technology thar hianin thosi tam tak te chu kar thum chung rengot puin ati rem man an be seya an chu dan chuan tuna virus keng thosi te hi za somriat chu karu ka changa kariat chungin an rem man an be se ani ti chuan tuna hian thei top chuin malak na hi an kalpui mek bok US chuan an mi le sa China jin tur te chu pimkhur turin an za a abik takin chim chak lama virus len mek na hian achan chu an ramtan thil hlom tak an hon thei don wang ani tuna hian Hong Kong le Macau po he virus hi a leng chho mek ni in an report bok hilboi thla deuh mai pakhat chu tuna hian he virus vaccine hi an lamhu chua lo awangin boina na satak an thlen thei don bok ani tin helo po hi malak na dang pakhat an nei le chu chikungunya virus leng mek hi ti re na tan elephant mosquitoes an siam chok vele boka hianin tuna virus thedar tu thosi te hi chotan an ring don ani elephant mosquitoes te hi centimeter ni vela lian an nia tuna hian elephant mosquitoes no te chu tuna hian research team Sun Yat-sen University Zhongshan School of Medicine Guangdong ami te chuan an chhuah chan mek to ani elephant mosquitoes te hi an dang lambik na chu chotan thosi dang ring thin an nia Aedes mosquitoes te hi chotan tuna hian an ring chhodona chuwangin tuna China virus leng mek po hi relo te a ti rem man anin be se ani Guangdong khopui pakhat posana chuan tuna hian tuna thosi virus tidar tu ti rem na tan hian tol chung mi te chuan sangha chi sang an chuale boka eng sangha te hian thosi no ane baka thosi tui te chu chotan an ring thina
tuna hian khopui chunga di le lui sang sang ate heng sang ha te hi an chhuah le mek bok ani chikungunya virus veite en kolna turatan damdoin somnga pathum guangdong khopuya hian romman ani thunei tu ta chuan an soya tin khum sang thum zaruk omin thosi len aom vek bok niin state broadcaster CCTV chuan an report guangdong province a hian veng za somni lai mai oma ti chuan eng veng sang sang te hian ni tinin thosi hlo chu ni khata voi ni lai an kap zia thinin an soibok elephant mosquitoes no te hian Aedes thosi te chu zavel chotan an ei thei niin Zeng Dongjing associate professor chuan asoya ani hi mosquito factoria thok mek ani bok chikungunya virus hian na sang sang thlen theya luna tin luak chuak baka taksa inzom na sang sang ate hian natna a thlen theya chuwangin he virus hi kaipal hlaum tak ani kumsang hazako sunga panhi khan Tanzania mu chhuah ania ichuan tuna chikungunya China virus leng mek hi anram history a chuan alen na satber thum niin report ani kumsan hi pariat khanin case engmo zat an lo nei to a amero chu tuna hian case an nei tak te hi ron le pelta a tuna chuan mi sang riat velin he virus hian kai to ani ole kha kha thuni du ten malak ma sang sang chikungunya virus ti top dan tur rom manna an nei te ania tin an rom manna te hi tuna hian an ti hlo tling chho mek bok ani he chikungunya virus hi reilo te a China hian an bo thei don niin alang ole kha kha tuntum video wa tuna China virus leng mek chungchang kan report thei chu ani e ole tuna ve thung chuan nimin lama jamu en Kashmira saberaga khuang kai thleng chungchang report hi update tharber kan darang vele lockdown ani soita kan khan nimin August sompali kumsan hi somhi panga khan Jammu and Kashmir Kishtwar district a saberaga khuang kai rap thak tak mai athleng thut maya he hianin chasoti wamchunga cheng mitam tak te chu ati boina sain harsatna sang sang thlena tin Machel Matayatra pilgrimage mun khiang hlim chu he saberaga khuang kai hian anoi boka helai muna cheng mitam tak te chu chin hriat lavin an oma nunna chan po han tam to khop mai report atanga lan danin mi songa parukin nunna tundin muna hian an chan to a tin mi engmo zat ruang lak chu tora la ombok niin thunei tu ta chuan an soya mi boringot po hi an thanem view niin alang rescue operation chan chu na hi tuna hian NDRF SDRF police le army te chuan thokhovin an kalpui meka tin mithen khat te phei chu an chen na in dinhmun der thonga ding mek te chu son chhuah an ni bok ani tunei tu te chuan he thil thleng chungchang a hian investigation an kalpui mek boka an rem chan dan angin chanpui na hi an kalpui mek bok ani ole kha kha nimin lama saberaga khuang kai Jammu and Kashmir a thleng chungchanga update tharber kan report thei chu ani e